سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلن فشمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ etuge ahulu werinnamedu kalege faanu ga rabbu kanta kurevvi goy kalege faanu dene wada nugannawamu heyye. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ e ilahu ebaamihunge hiile gellen wumegga nulavwa heyye. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. adi e ilahu ebaamihunge macca baabaya fulufulun eki dimatakun duunitake fonuviye. ترميهم بحجارة من سجيل. esorumen ebaamihunna dimaya mashiige hilateken ukaye. فجعلهم كعصف مأكول. fahe e ilahu ebaamihun levvi janawaaru kaagen kudi kudi wefawa huyitake fadanne.